Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin, Lapen EM Richard Tokbiaphan, Hawarara Tatumben, Kachoro Pon. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Kedamtang Doan Kahumridam de Pin Adim Lang Sumipi Along CEM Ronghang Kahumridam. Lahorijan Dudu Colonialong Kechea Sotumaphan Tharli Thunang Jibusi Karbi Students Association Dipu District Committee Kongtunbang Sonasing Rong Pipen Kachuningri. KarbiAnglongLIVE Adaba Birtalong Penili Sami Mirinhan Sepi Pene Birtang Ton Pen Arjuponikta. Lakhaing Koratrok Duabaguri Constituency Kaparlo Dolamara Pen Borjuri Adak Pakali Towar Silam Piponapot Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Deputy Speaker MLA Dr. Numal Mumin Lapen EM Richard Tokbiaphan Hawarara Tumpen Kachoro Kepajerpon Bangso Towar Laki Dolamara Pen Borjuri Adak Atowar Pinnangan Adarim Hiti Borwa School College, Hospital, Kedam Kevang, Akisung, Pinangan, Tekponlo. La Sojok Towar Kacheleng Atum Adu Donanglo. La Bendola Marapen, Borjuri Adak Atowar Along, Ingnars Dami Kachetong, Pondo, Kedam Kevang Atum Akisung, Tetan, Anpinlo. Bangso P. Karbi Anglong Autonomous Council, CEM Dr. Tuliram Ronghang, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Lapen EM Richard Tokbiatum Chingki Chingwai Ponpen Towar Kasimara Sai Ding Ponlo Nonama Dolamara Pen Borjuri Adak Towar Kasilam Pon Laki Pan Trok Nerkep An Klempon Tanglo Bangso Towar Ke Kiching Pen Sidami Kacheleng Araratum Pen Nonamat Ke Tangnat Pudun Athai Avilang Ningarong Parpik Lupusti Kachurolam The Longpon. Lapuson at awar ni litum dola marapen Borjuri Adak Kidam Kevang Kijoyki Do Pupusi Towar Kacheleng Aradatumpen Ningkarong Alam The Chepaklang Pontu. Lapenon dola marapen Borjuri Kidam Kevang atawar ng kasalam Piponapot Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Deputy Speakers Dr. Numal Mumin Lapen EM Richard Tokbiatumaphan Kachurolam The Angton Penang Litum Arjuponikta. Men Stefan Tera. Kenapa lo nang linon kevang ke? Milinon po Borjuri na penseva non dalamara analodam je. Tang de la suatu war kedam tang pen non pini am kitek long keson lo nang li. Prekda kason si teglong lo kedam tang harni bangke gari ke vek bike ke vek anta ka phere ka chere na seta non bangke ke ke thege ding to ma thege itu ma CM EM atum na pen parta MLA itu ma sar mumin atum ala tum chepiduk pen bang so atwar bang non ke misen si thek monlong lo seta me tang pa mi me de lang posi ko an si ke pa me jima bang ke non si prang si thek monlong lang non la ke pat ke monai tang de mal bang ke misen si thek monlong lo Nilimen sing tobi Kenapa lo nang linon kevang ke? non nili bo khat pen Penang lirong kena lo. nilirong ke tarapung Tarapung di. Tang de kedam tang por la son non kevang at tong kimi ma prang pen sigi milo suatu war. Merapen bokada. dalam merapen bo khat dak bangke non sigi milo non bang mi ulo nasi ilitum kaching hon sar momin alang li stamina chipadu pipena jok non bangke jelat misen lo nasi aprang ben bute non sigi milo Choro loga do itu manda lagi klaim tu manda. Lapen perang ben langda bute nona tawar ke meset mepik lo. Kang ke dada la so lilong ko pine nang le hin pen pine komplain doi ma. Non ma teglong ke putha velo. Mane tang te delang ke di. Jeta mo non ma nampak tang nang po non ma klaim bo wan ke putha ve. News Report KarbiAnglongLIVE. Langpher constituency angkang langsumi pi hawara long kedam tang prinipai inkoraner kebarni BJP mass joining ke pamanpon langsumi pi hawara long kedam tang nipai ko anpen loni lapen bangko anpen loni Karbi Anglong Autonomous Council along CEM nang keman abangpu dotang lo bonta langsumi pi klordung lapen phong langso ahawar along kahumri dampu amatsi avelang
Bonta KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Hin Pen Adimalong an Humri Damsi Langsomi Pia Hawaralong Kedo Polling Station Po Arat Atum Pen Chinki Chetan Pon Renti. Labang so mas joining a mayalong aluhisar po man peng pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Kachetong Dunalong EM Richard Tok Bi Pen Kedanglok Ke Ongdong Atum Chetong Dun Renti. Labang sohut All Party Hills Leaders Conference Lapen Congress Rataria Song atum pen kadukawe bang parupli aradatum Chingbedun Renti. Kaching bedun aradatum KarbiAnglong Autonomous Council CM Ronghang Hin Pen Deng Ponsi Langsomipi arat atum pen setami Rongarlo Kinangjia Son Abotak Pin Puralo Pajerdun. Labang sohut KarbiAnglong Autonomous Council CM Ronghang Pen Kading Jepon Tengki Klurdung Pen Langsomipi arat atum Kedo hak abangke penangan ajar dinglo bonta long le apata bang non pu anta long le lang la sinang litum kedo penangan ajar dinglo apotsi nilitum KarbiAnglong Autonomous Council hin pen langsung epi klordung ararapan aki joy pen long le apata nang pi pon et poposi CM Ronghang sang hu pen ning jepon. Lapen All Party Hills Leaders Conference lapen Congress Rachari Asong atum KarbiAnglong arat apan kethan tap kacobai pen kedanglok kalili kalanglang ahok helam kethan aputak abangke non rat atum chinilo la sojok si piniarni abangke BJP along sinang ching bedut matinang chepa ogdun bom lo pasi CM pen therang kya thengno ning chepo itu bom karena aji প্রত্যেক এমসি সমষ্টিত 5-6জন 7টা লৈকে জইনিং প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে মই ভাবিছোঁ আৰু 90 বুলি ভাবিছে তথাপিও আহি আছে মানুহবিলাকৰ যেতিয়া আছে গতিকে আজি KarbiAnglong এই শান্তি হৈছে KarbiAnglong 26টা সমষ্টি সমান কৰাইছে ডেভেলপমেণ্টবিলাকৰ পূৰণ হোৱা দেখা পাইছে তাৰ কাৰণে মানুহে কংগ্ৰেছ আৰু এফএসিৰ ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি লগতে যিবিলাকৰ চৰকাৰৰ পৰা দিয়া আঁচনি অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰীয় ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডত 5 লাখ টকা বছৰত বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ আঁচনি দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই গোটেইখিনি আঁচনি ৰেচন কাৰ্ড এইবিলাক ৰাইজে পোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে এই দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি News Report KarbiAnglongLIVE. Kidamtang Prenipai Inkoraniar Kebarni Karbi Students Association Dipu District Committee Kongchon Bang Sonasing Rong Pipen Perang Kiamai Kangpon. Khatkati Police Station Keparlo Lahorijan Dudu Kolonialong Kedo Babu Malakara Chor Ohena Begum Rakia Baha Ki Klema Bang Pipu Karbi Students Association Klembang Phuatum Pen Birtalongsi Kidamtang Prenipai Inkora Troxiarni Ahem An Humridam Pen Karju Pater Tokasai Deng Ponlo. Bonta Ohena Begum Aning Chipati Haksi KSA Klembang Phuatumapan Arengpu Paso Dundo La Sopota Kedamtang Prenipai Inkoraniar Kebani Party Dhorom Songalam Chipupe Pinpen Karbi Te Karbi Pupen Karbiara Datum Dudu Kolonialong Todam Paklo Ohena Begum Alanglita Raikom Saiki Atumapan Jehang Tupaklo Bonta Karbiara Datum Penta Latumapan dakpen plungwek nang jipusi Raikom Saiki Atumpenta penangan lamthama dolo. Bonta KarbiAra Atumpen plungwek nang jipu ke hang thibajok. Babu Malakar Atumapan Lahorijan Dudu Koloni Alongpen Tharle Pondetlo. Karbi Atum Ningi si kedo ang teksi la sosaita kichun loposi Karbi Students Association Dipu District Committee Kongchun Bang Sonasing Rong Pipen ning Chipon. Lapen Dudu Kolonialong Aron Repen Kedo Akeche Aso Tumapan Non Puthot Ke Tharle Thu Jiapan KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pan Kachuningri Padopon. कैसे तुम कैसे abang putum han ladak bang proxy ni alang litum drugs kene ablong po men pen arjulong pen alang litum ladak bang lo labang so dim humri pen alang litum han kichok te do theglor tame alang litum bange alang litum chok te kuche konkresi alang litum han se areng hupa so do la bang so berta long lo pen litum pini bangke
adak adimal na humri pen pini labang so dim nang pale lo kasi labang so dim nang pale pen nilitum labang so kicok cedet bang putum han bangke nilitum dak bangke adim klong dam tek kontek he mentu neta lason bepar beha ke klem tak khain utum han ke chak konekti pojok nilitum dak song cipupe nilitum dhorom cipupe pin pen nilitum dak singrom pet pen pini labang so adima klong nang pale pen nilitum labang so bepar beha choklem ta mela drugs bepar beha choklem tum han bangke nilitum dak pen chak konekti pen pini lang tu han tami don thom han bange dak pen plung pon philo lasi lalo nilitum long tami dak mo pen ladak adim long klong nang pali hu tami rekom sa khidum tami dolo tami nilitum dak public isi nilitum khai dhorom jipu pen nilitum chekroi thip ajok alang tami nilitum kopi ma dimana teng latum tami kroi nang ko la so teng selang tami la don thom tami infur pon nang ko Karbi Anglong along Karbi atumamatsi ang tan pen kivang akiche ke bia so atumapan ari deng pen apong aring hu ke sonang ke Karbi atum methang ke chok che apot athe Karbi atum aning ke me jok lahaya ke che ke bia so tum apan long le lis pen ke pado kim dim klong pek pona jok si non aphi ong ke che ke bia so tum apan nang bat bom lo lasi Karbi aradatum kido kachirok tok pen ang tan pen kivanga keche aso tuma phan Karbi Anglong along dim klong kepek o energy aphan Dipu District Committee kongchun kang sona sing rong pi pen kachunri padopon thu people ma polutang te latung wang po li samen pen long legi pi li samen pen jong si long le pilo polutang te latum ki chung we ki jun we akinang sora por hot bangke latum pop pen tangka enchet po jasmet pen nu last kapadu bangke long le bang latum capture det po amithang long le chiplang det po lapen pop pen bangke latum pota selam po pota long de ilitu amithang muni ra kechok chido people lo polutang te jasmet pen bangke latum fake pota pen amen pen pini pota selam ipo ha kapi jutke latum long pota dut ko thang na claim no lo la sipango benang lipulo Karbi tum mithang long rilom ta pipo si reng ni hu sonang ko kitilo po bangke la so dim long yong si pulo dangte non ha jong patumi dikhes tame mithang muni si reng ke solo la pulo dangte nili ki pudam ji bo bangke akichok che bangke mithang akhai tum adima klong ki pek non pipo si adima klong pek ma pulo dangte ladak non head jong eviction tang ma tilaka eviction tang adim lo pulo dangte dake teli si un pulo dangte Karbi hem si ki ong nang po sira non manga angmum kidinga khai tum ong munak lo hadake tum pini Karbi tum le bang pho bang trok dam pulo dangte haladake pini si man thu de ji la nang deng si do la si la so dim long ta koman ni lada a head ka chikrong a background kar cha ka bang koman ni duma busini li ka matha dam athe yong si ladak alang tumhan adima klong ki pidun tum kar chak don mang yong si abi botante latung wang pen direct dak hem chiki mai lalo lasi nona bangke kidam tang lo ta ki wangji langani bangke nona bangke Karbi komane areng sudak si Karbi tum do joyji komane ainjir kupine areng sudun dak si ma pini alam ki dudun kok si Karbi tum do joyji babang enong ne do joyji lo the Karbi tum tanon ge reset lo lapen non owi ki mia tuma bangke Karbi tum ke kai kira cherok tok lo sidolo cherok tok long sidolo tumi isin Karbi tum isi unity dolo put bangke tumi si thegam long dak lo je west pen komane ke chiri kindeng pen komane ke hamren pen mane ke khiruni pen ke bang tumta tumi do lapen tumi jong si langdam bote maximum 70 plus bangke gari la sitame nilitum dak pen ke dam tum do la se la so dim long yong si langdam bulu tang te tumi asong son mangke nang ke kupine song le nang ke kupine dhorom le nang ke komane party le pukachi pu kidam tangal la son do sa nono bangke Karbi tum la so amu abelo tumi kese sta roklia kese dolablo kapre hamphang song sa me dolablo non ke bangji langar ni pen mangke komane Karbi areng so daksi Karbi tum do joy pu bangge do joy jelo athe tumi sitame isi a success ke thek damlong bangge lalo ke thengbe ga bang putum han sitame so dak pen nilitum insai long lo lapen la supen apit bahai ni phan bangge alang litum han law and order ari deng stame hodai dun long lo lapen ahem ari stame tumi bang pri long lo isi a success bangge lasi nono bangge Karbi tuma bangge Karbi areng so dak si Karbi tum do joy ji bangge lage do joy jelo Karbi tum danon ke make prank lo Karbi tum danon ke thek lo Karbi tum ta chini lo aron teng alam chini lo lapen law and order tum stame pinangan adin lo yong sinang chi chok dun do pulo tangte Bukajan pen ananterang lapen Dipu pen long sora inti KarbiAnglongLIVE Bodo Accord implementation surihinira ingkoi aningkan central government pen bodo akhai atum alam don non pu anta ke pachun pon pedeket jok kedam tang preni phaing kora sirke parni bangso sai kedeng pon
Isia khai pulotang te na hokadim le do pusitami isia status mate pangthek ponlong nangchi lapuson si kedam tang training phaing ko rasir kebarni anerlo por phai khresia por malom pen chengpon si langhin municipal board athengno airset prungset abs ya tum pen pater pipon si rongarat pen bangsuri isi sose amulok atum mena akhai aparman kachesong padopon labangso kachesong along jesamet ki jongpon aputhak lake Amendment for Articles 280 STH status to Bodo living in Karbi Anglong and Dimahasau, granting of full-fledged status of BKWAC, provincializations of school and colleges of Bodo medium entire BTR and outside BTR, inclusions of more villages to BTR from Biswana district and Sonapur, implementation of land rights to tribal under Forest Right Act 2006, implementation of 1500 crores for special development in the region. Lason Troxy Athepi and Ponsi, Langhinarong Supiarlo, Armuke Ong Pen, Lapen, Akimang Ason, Nang Pachun Pivek Nang Jipu, Ase Kethepen, Kehang Taram Padopon. নিখিল বছৰ ছাত্ৰ সন্থা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰ্যন্ত আমাৰ লাংহিন টাউনৰ পৌৰ নিগমৰ এই প্ৰাংগণত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ লগতে ৰেলী কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ধৰ্ণা আৰু ৰেলী দুয়োটা কাৰ্যসূচীয়ে সমাপ্ত হৈছে ইয়াত মানে অগণন আমাৰ বড়ো ৰাইজৰ লগতে আমাৰ দল সংগঠনবিলাকে ভাগ লৈছে আজিৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে হ'ল BTR বড়ো পিছ একৰ্ড মানে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু এই বড়ো পিছ একৰ্ডৰে কিছুমান দফাসমূহ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ স্বাৰ্থতে আজি এই ধৰ্ণাৰ লগতে ৰেলী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে তো প্ৰথমে আমি আমাৰ ভাৰতৰ 280 আৰ্টিকলৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ আমি দাবী কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে 125 আৰ্টিকলৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ বাবে আমি আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত আমি এটা দফা হিচাপে লৈ ইয়াক মানে অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰক সেই অনতিপলমে এইটো কৰি দিবলৈ আমি দাবী কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত বসবাস কৰা আমাৰ বড়ো কছাৰী জনসাধাৰণৰ পাহাৰীয়া জনজাতিকৰণৰ যিখিনি দাবী বহু পুৰণি দাবী এই দাবীও মানে আমি অনতিপলমে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক মানে আমি পূৰণ কৰিবলৈ দাবী কৰিছোঁ কিয়নো 1965 চনৰ পৰাই এই দাবীটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ জনসাধাৰণে বড়ো জনসাধাৰণে কৰি আছে গতিকে এই দাবী আমাৰ ন্যায্য দাবী আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বড়ো জনসাধাৰণৰ ST কৰণৰ জৰিয়তে কৰাৰ লগতে আমাৰ ভৈয়ামত থকা তথা কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত থকা কাৰ্বি লোকসকলৰ পৰিয়াল Langhin Pen Sarpang Rinti KarbiAnglongLIVE Karbi Farmers Association asong atum pen kapre Karbi Anglong hawara long sai katiki yara datum aphan ason ke pajir pona sonsi kedam tang preni phaing kora sirkebar ni let hotami manja garo basti arong along Dairy Development Department atum pen chilang si chainong achulang mati gakhir aputhak chiroktok amai kibipon Labang so mai long Karbi Farmers Association tiripi mai phuting kuin pipen mai chariponsi Bangsolong Aluhyamana Peng Pen Assistant Director Dairy Development Department Diphu Dr. Krishna Kanta Das Lapen Rongasar Dizen Hafila Karbi Farmers Association Lamjai Sarpo Himari Rongpi Klembang Rajiv Terang Rodno Timungatum Chetong Donsi Chainong Chulang Mate Gakhir Aputhak Chiroktok Amai KN Pen Radatum Chetong Don Labang Somai Long Assistant Director Dairy Development Department Dr. Krishna Kanta Das Pen Lam Theke Jaipon ke Nanglitum Chainong Chulang Mate Gakhir Koson si ke Jor Nangji Lapen ke Palong Nangji Aputhak Thanpon La Solong ke Chengsi Nanglitum Society Aphan claim nangpo La So Men Pen Nanglitum Chainong Achulang Mate Gakhir Pangrum si Elong Adim Pangsom Nangpo La Lute Nilitum Department Pen
nang humripo ladak hong ki jorpen nitum asap anam nang pipon po puta thanpon lapen la so sai ki claim ki dam lo pulotang te mo department pen awar sai sitami longpon ji puta ning jepon halapu Karbi Farmer Association tiripi amai puting ku ing ti pen tame Chainong achulang mate gakhir pentame hemtuni si reng unapen osomar lopa charli iun athe ladak nonakai along chainong achulang mate gakhir litari si pen ke paongji AI ang prim do pulote ong chetpo lapen ke lahai ason claim dam nangpo sonsi department atum along kopi ko sonma kinang jia son anda longponji la se aprangsi claim dam nang ji lalote chainong chulang mate gakhir ke georgia phan cycle tami longpon ji lapen chainong chulang mate gakhir ke sor eg aken tami longpon ji puta ning jepon lapen bang so mai long chainong chulang mate gakhir ke jor vek vek atuma phan cycle aki joy pen ke pajir pon lapen chainong chulang ke jor ajaton mate milk ken sitami pajir pon si mai mesen pen pechun pon. News report, KarbiAnglongLIVE. Nijang Karbi Anglong dongkamukam veterinary IBA hemalong arnisia pharman African swine fever aputhak seke kipi amai padupon. Labang so mai kachaphem phupon lake West Karbi Anglong Karbi Farmers Association amai phudur geswa ingti lapen mai ke phalam the lake West Karbi Anglong Karbi Farmers Association kongchun bang Rajesh inghia hin pensi jaipon lo labang so mai long Dr. Pankaj Kumar Laskar SDVO Hamren lapen Dr. Rimchim BP dongkamukam veterinary center atum pen Clardak pen koposon si African swine fever akiso aputhak kachapa jokpon thekjima isi pen isi than pachini pon lapen wo keso Rani Khet aputhakta Clardak pen than pachini pon Dr. Rimchim BP pen radaphan kachuning ripon alam theke lapuson henlo nangri kepang reng along hongjong si keso lotang te labang so aphan chochera pibup nangji puse than pon keso ke theklong pen adung head veterinary asai hemalong damsi than dam nangji athele tum amuni raphan ke misenji aphan ruputa than pon lapen veterinary center along pen tame KCC pen tangka kiram pona warsai dopusi Dr. Rimchim BP pen than pachini pon West Karbi Anglong Karbi Farmers Association mai phudur geswa ingti pen hanjang kachuti kiji atuma phan akijoy pen amu mate achili sitame labang so mai long kipi ponji aphan pangdak pong sila so African swine fever non kaduka with adim ta uplublo la sikoson pen se so bemar ke pe jogi ma la solam se bini je than pon lo angke farmer do an tum han pusta me ni lidang la pu se than tung je ko an ma lang tum mane bemar jung si dolo bemar alang tum sab subak pine aphus o fever theklong lapen aning ke bang theklong lapen apogarum pini pusame air pechot lason theklong pulote veterinary center long nang report pap Prabjen penang report di fansi nilika do covid manda request no angke la request la so philo pulote mane abemar bang litum mane chini dun serak lo pulote control li phan litum mane joy kepo dasi kadu covid hanta bemar jung si dolo pulote nearest veterinary center long nang khobor serak no angke ala so phini li pachini dun gang tungke African swine fever pen classical swine fever ke duita beleg of bemar lasi laso lam manghu nangne classical swine fever bangke vaccine do jese ta African swine fever bangke vaccine ave lasi penang anamuni tun kamang hu bangke vaccine pi era phita pipo se bemar long lokma lake African swine fever lasi nangli tum kadukawe pustame bemar dung silong lo asymptom sab sobak theklong lote nearest veterinary center lo ang khobor eksera ko tum local farmers la phakapang reng vek long hong kapang reng vek tum han il tum siki bang pinangi la si la non kupima la so a disease kupima keso la pian bang ke la overcome ji afan pusi nil tum pini chingki Keroni pen mohantiron KarbiAnglongLIVE. Tang de pinia raba berta ke lapuan si kang ton poniklo arni kemi.